emo ayire yie pa eye Cecilia Marfo wone eye evangelist dana Asamoah asama Cecilia Marfo de betu dwa se ensama manfo aka ede afa no ho enam so ama enipa be se 400 na ewo na asori ni mu no aja say amana beka mu 40 enum na dana Asamoah enso ede anoye bebre aba sewo se de no tintaso gu asoloma so enom a wo ye editi a eye asafoma no eno enenam so a aja egunu mpokura no kan yakodo bi se no ana wo da wo de ye adwuma eno na ene wo tufu se obi a wo de aduro eye asole bia no entimi enkosi yi ena sansem so amanfo bebre be kekeke bia eye Cecilia Marfo asa de anoye kese ene nnome kese asa ede aba na enche hono yentie eye dana Asamoah emre sisi ya ebia Cecilia Marfo ensemo de betu dwa no yanso yasa atie the party ana oguso ohwe tafta selfo ana boye ne a yedi sa ensem nyina ede eblemo na yentie eye dana Asamoah emre sisi ya. Oh yes. Bebre nanim se wurade nanim onyam kese se fata no. Nanso wo se won famma no. Bebre nanim se Yehowa Nyankopon no osoro ne asase de wom nyina ye ne dia nanso November obi pe bambo woni nam kwanse ebi adrupu ase se de abaye bi ntumi nko ba na me kanfo awurade ma wo se na nim ne na chi obi ni ho Jesus on ka bam o sha ejina wonno and one mamma broni su free futrum. Then the trama poman. Yes, Lord. Me sit there be a macatcher who said, Yeko, we are Sibia mente. A radia semna matie. Nasma Matian is obey me ye. A radia sama Matian is when Sidana the Osidani, who do my quarters. A radia sama Matian is one man is so, one money din so, one man as samna so, asna sembia. Enti Cecilia say kasiabo ana esenko bebo ne say eso ka kire asofofo na omo ato bible mu a wo mo de eniema bi na eya asore ni nyina say medical ye bi amoami o enti mesramo say na nipa ne 400 aka 40 enti mesramo mu a mo de niema bi na eya asore mu nyai na mimi di card entasuo akrona me de pan no bo mfifrem metigu nipa num eye niema bi nanso asore nagu enti se de mo amonam saa kwan so nyina mo menkofa bible no ne emfa nya adwuma no ne se nyame asem ene edi si bai nyame asafo se nyame asem ene se yedi si asafo no na mani ka ehunu na wonnim bible a wokote asore sei wonnim bible no okwa akote asore sei mi gidi yesa so nim bible no a kade yekoso no onfa so bo o manipa because wonnim bible na kira wo se obesi na safo asamadu apronsafoa entrim faso na se nyame na asi na safo na nipa ne kwa obeka kira awurade se papa enipa na ade wo mo ma me no Wamoko nti pape safa wo mo bra because wasam se ye mawudin so sane obetwe akra e de amawo obetwe akra anope ye mawurade so di nanimu onyam shama no se o pankrofo bi ho ntoma ama nyame manya wo fa ahodie na waba ba hwe asem na kiri kwan na watwe wo ho afiri bone ho ama nyame yeshira wo bi wano faseda mawurade a wahase ama ne meka wanum asem wahase ama ne meka wanum asem animu onyam ye wurade de me da wase papa so ama baba wa hu se ye fantasu ansi udan pape me da wase o Jeremiah chapter 6 verse number 16. So for can young Jeremiah chapter 6 verse number 16. O bawdin frewa. Sa wurade bawdin frewa. O mawtumi. E wiase betia begu so. Nanso enya adwuma. Me begina sem we so makọ radio to radio. Nam di promote me nam di promote Christ to me. Sa me begina sem we so nyame. Oye nyame o ade abechia me achi Peter kokuno no ma akwa da ho ka so be ye oyi a obeye oyi njene ba bi o obefa me se papa tina me ka chem se monte sore na mum fa nyame asa monte asore
What? Jeremiah chapter 6 verse number 16. Munko jina akwan no so na monhwe na mumisa tete atempon no. Cecilia ko jina kwan no so. Na hwe ne busa. Tete tempon. Yes. So nipa ni nyina kwa awurade pesa wo sa be fa tete atempon no so. Enti no ama wo mo kɔ no. On say all days bi no my din. Right. And some we ana evangelist Dana Asamoah ede aba abetu igwa. Na eno achi Cecilia Marfo ese Ghana for esopa no. Esopa ne yie pa na nsem mo ka ne nyina no. Wate na yenhwe ano yi a Dana Asamoah Cecilia Marfo esai ede ebae abusua yenkotie antisisi sofuma mi Cecilia Marfo a emeka se na sori no ese de ode abetu dwa se ekofo ma na ka 40 no yenti na numa asem emresisi a oh what had you said me mata de for the pom chebe me to be physical to me see me tadie nyame adwuma pepa me na did form na me de nyame adwuma na wo de one day aka nyame agu me say sister no me ma no kasa e shame ade abeto sa sister no obia wa Ghana obia behuru ade na mayemu dai eduru bronya no be a blogger sika me see afi we wa wo be de mi ku sika biara ewurade nyankopo a wote bi mu e de be wake wa wutubita me we a blogger na wote bi ku sika wo fa masam na nya sam papa se program me ya e na wo ko blogger wo so e na wo so be fa me asam ayamani that time e de akwa tom wiase shabe na go for free Christ of Erade ma me kwa ma me kasa wo afiwemu adai en samu be pre onu mo a sabi drum na bia nipa wo yawo onipa wo yawo se drum na bia bibi obi so a otumi kai se de nipa kwa wo so a drum na bia na wo mu ofri mu na ofra wo ni mu afai ne aka nyina na eye nije na so drum na bia otumi transe ka se bura bia me kwa wo so e se ni se me ka maka boni ana Ghana bloggers me si afi mu be di sistema fu musika na mo kai na se afri na de ko mon kai sika bia wo be di wo so da wo de masema ba beto so na ye chaw se na wo be ka se we de fa ho sister brother sister me jira radi ya so kin so di mo me se mo pam akra na mo pam wo mo ma me bi wo sa social media onyame se me ka se bi nchira wo akabu prakoto abi alu illa suri illa ambiri willa masuri illa kondiri makubi satan mo ombi muri adia na mayo obi fanya mi adwuma yese yakom obi fanya mi adwuma ma me kire de enya se wakobo sabi wakoya de boni o ma fanya mi adwuma na sister what social media na wudi matam me se atam ne no e be dane usu onipa wodi mi musika e wo social media fa mi ho nsam e kan sama kase kombiri se mama mani yase jata mama nsembi wo no ma bibia ma no ma kan sama to nkrofo so unsori ni awati mi muno sole jata no was sorry jata no e sorry ada opese mi jenya mi achidiana opese mi jenya ko po achidiana na woni mi sister wo pa wo akra woni mi say brother wo pa wo akra brother wa ye ni about tantan say we are say Cecilia Marfo obia wo be de mi wo sika wo brother oba blogging in Samoa ewiya na wa fanya ngopo Asamoah dosoro ewade made disasi kane me mala wuto mi tai atai mi sorry anopa na mi bia na no mi say wade ma me kwai na me ka
so na amo wura ofra wa fra me se de wuja kopo to metie wo ye braga me wa sika bia wo die bia la no wo be niagu mo pese me free nyame so mo na se mo pese mo nyame mo pese mo nyame dai e wo wiase Zulu la ila uza baita jajawi ya wani katai maduria bravo wasi Mikabio obi obetra me once and body na what dey be asese wo ya braga wo ya wai onya nkopwa ma wo nisikano se wo dey go to program so onya bia ono kasa body ejo me nyina na level sa nya nkopwa no me sa mai sese kana wo be die no me Jesus Christ o poni pegu ye mi ma no se be bie ma do da ben wo se be makasa da mo pese mo po mi finya bi sumu ada sese na sama ameno awade be abusia asemu de aye arahosem yi pa in fact what to be at the money any aye bloggers no say mo aye ne blog news e de fa no ka asema na ja ye twa ba bi de be pesika no na say no me da ho yi pa na sansem yi na donko ano so edna no ade aba betum na donko ano so aye US abrochimem ano so aba kasa ade afa sansem a ekoso yi no na yentie eye na donko ano so emresisi ya na ja abujafo atenase eba papem se enome no ebeya djuma se ne sitie pa esu a wo so no in fact awreho yie pa na me nyabotere etientie na donko emresisi ya enna menu ukacha me se mo se onba kumase a ene de wo ne be perform nti se be perform na se ne de ho de yetwa video na ene no ayo kemam ba wo ntumi ne ni ntwa ti se official video sa no nti yenso ye se okay ena ye pe car efi nkran ekokumase eyahe ti ye hae car ne ye fa cameraman wo ma ye sa assurance no ene ye fa cameraman the cameraman e ka ho ye fa nkrofo a or ne wo perform ya wo mo besa wechi ni ya ye no mo kasa ma open so san aye no mu ni ahyehyɛ ena wo kun ye kan no sesade dia ye ma wo bribi ye kasa ya na bedu se ye ma mo 30 million sika no men kayan kasa but minim se be ye 30 million enye less than 30 million and I be more than 30 million and I sell 30 million pepepe and I will kunsi ya mamu 30 million 13 ono oshiamu radio station wo on Patrick and ye de 30 million no share envelope and ye de ma eni mon kasaye no say in the wusu se wo megu asori in the wusu ba me so metimi aka say wo boy ni so fem ebi a won jintum ba de ye no kure ni amebi wona ye ya yankopon on fi suro no betu ayen ka usa o ena me de ye de 30 million de ma uhu 13 uhu de ote ni ntinwi uhu no ne kasaye ena wonu wo ma won tam ne ye fa cameraman ye load ye pick your boys ye de wo mugu ma ba kumase e ba beji ye ya ma show ne ba be start no ye share won back door e chiwa backstage a almost wo sofo no say 13 wa aboniti ras wa aboniti nti we for we so muti no wo yo sofo nti wuntie na wonani wo muntie na wonani nye video
eno de enye wonbom na wo kan ba wasori mpenifuo ni bi eno wo mo kan se wo mu ntie na on 13 on perform because waye ni ti wefu na so be pene so dia chese wo twitwa ni ti no tap send kwantia ya fa so send sika free amanoni eba Ghana se wo Europe UK wo Canada uni ha obia wo dia ne se obeko Play Store ana App Store na wa download the tap send app no wo download the pe obebusa se wo promo code and once wo abo Adepa TV e dia shem wo bo shem se pe wo Europe €5 wo US Canada $10 wo UK £5 tap send wo send this kana free of charge ebetini abeto mobile money wallet and as a bank account tap send rate mu kenkon right some media eja in some social media no so a ehuru say pa Cecilia Marfo eja say enome na wabeka any bloggers say le yesi ekasa de efa no abedafo atanase tap send na aboaye eja Cecilia Marfo de sama betudwa ese kwa de odi aba ye ni aye bloggers no eso maame no obi anim se eye dan Asamoah waka issues yi ne ensema egu apro so eni duabore wo de baso nsuma asem de wonim yi eye adwuma na asa nya adwuma se na esitie wadwen kire wo eni se wa o share mechi awai na ajio nsuma da wase okay Bible say duaba eni nyina so no enko hute okay enu amedie bebetina hamaye no yo ye enu no ni nya case okay maame endra ma Cecilia Marfo endra mayew me ya wodi awudua boda wo ho kwan say nyame entini ba ko ye wo minim na ma ebia wo IT for no mo moa wo junior pastors no mo twa wo ehia no mo moa wo in as much as ebia nyame afre wo na wo ye adwuma social media comment ni ade me donya me se enkofo etwa ho ahia ya abro cause we are sure say enye na ekoso one say ukọ site bia yo bibia omo fe sensation wo caption abetwa that draw traffic to page ho mama sisi se udi sa nyama na chi a me do hero se wo twa ubenu madura so ho akonfo mimi say wo ha manim a me disia na me ha meni na me kasa na me ha we na me kasa ma sisi mi hu ha me sre atro eye djuma no wo lanche winum sa obe lanche no interview a wo ko ye ni fa pimpa ni sa opesa wo lanche winum nti ade tina o ma ne nya o dempo na wo fa trendy na dia boye oh dem say dia on pet trend what pet trend say say o see bloggers ni bia ye ni mu tatan time kono ko bi sa heavyweight chapel ministry me agrada ko bi sa ni do dia me picture imeni mu ye say any edition o say krama na di me na sa wo de ama ofifo bo ho ma sisi ere de ensu debi aye o so obi o eja ajo say ti na me krokro ni se ma ni nsu anu ti na me ka che ni de me de ye mfato ho se e ma ni nsu na we die mi die adwuma yi ebi o me kasa wie mi nya kasa wie na me ye di ko 2 page wo de ya mi ntwitwan ye ni bi mekere wo sha kwabena ne ne kon wo se akonfam no no timi jaw ente ke djuma no ho na maame na wo ye ne de mfi no maame na wo ye no mfi no bako so o se odom wo no so ana o se adom wo so sometimes on eya na omo dikan wo nyame djuma ni mo sometimes ajo so wo sho mo ni ye omo kasebi ani de wi omo sidi omo nsasisi omo buya me ajo senya ebia wo psyche na obe psyche wo na wo so nam sa kwan so ba mi do nya me se djuma no nye koso omo ni ye no omo numu sem de bia kwahye mark da adom ho omo ni ye no omo numu sem de bia enkrofo have doubt onyame mu obi atwe bible si n'animu granting te ba so wo kire se wo no ni nyame twitwi ni se ono se nsuo de ma no
ono na nyame ikọ adwuma woto na taade ma no bibia fa Christ hu bia no ono na onim wa ba bia wo free ekira wo ba wo nim wo ye church member wo nim wo ye elder wo nim ono as a leader ono no nim bibia eya na dey ntina ya mo yesa hwe e Christopher mienu ntina me se me nye Christo ni no e Christopher mienu hwe there we Cecilia fa ho Diana Asamoah fa ho twe Cecilia se so omo ye mature no mienu ma adwumu do na mani da ho a anka wo Diana mpo senka ma simple aka bibi ko ne wani ane de anje ho a ana wo ye bibi mpo na wo mpa hwekwan afa so wo huro no ene Diana Asamoah yi ena okotwe na no si ajabrada so ada na ajabrada yi ye wo no kan wa no tu tondo e be ma usuru ada na wan so oh dem se bia on dey on pese bia baby sa ai adio eye sad enye me say eya na santa me dwin kofo bi won santa me tibitina sam say edi na me di mani hu edi na nipa kura santa nya me pia nipa di nipa ekowe cause enya honka leaders na ba no mu gugu omu fi no mu insebia nsesa omo ka no mu keka na ma members so question omo ama members question omo nyame ama members question omo faith and so still leaders ni hu sade omo ye no enye enoa no mu togus no omo ye it is Cecilia Diana ayi no hu ya you titin to so gudi pe no de radiasi a wo siri a wo twi nti daachi bia wo so emere bi etwam a Ghana fo beka se abortion Ghana fo beka se wudi obi kunechi na no so yetini ebetena sena anase bia mass si so tena no so di hurowa nti sisi a we de wo betini apie nti Diana Asamoah se mass si so ka so no so beye bia nti mo betimi apie so no so ka sa dia ho ye wi wudi ye na e ya it also retaliate heavy ubetimi apie aso watiti ntosio eguni pe numu mi fa meni hu yeah yes ni hu evidence yes na asokura set sana who am I to judge who am I because me one thing I believe in is adom efau ne wa nya leader onye pesami nkumnya na wanya leader wo don't said you don't know wanya leader ye no kwafo a ade be say dam e de wa dwin ni usunu woni ye na benam enti say wa ade be ye say wo tumi nsi obi a enti ka say mpunu a e be punu ko say enti a wo sa domo ba o si aka cho say e ade na kita on e powerful enti na wa dwin deceive you say say wo so wo ye nyame spirit ni bitimi deceive yes sir and you pokura hunhuma asofofo ni bi di ye adwuma edu baby kwa osefo no kwa timi bowrem and fufuro timi bowrem enti ye fan sesisi sa time no wo so no ye nkola nyama no wo nim enti mu a mo ma kwadru wo mu a mo se mu woni nim de adenti na mo correct no eta se mu ya mama mi su mama sisi usu dodo Mazisi usududo bibia na obesu wude wunni wude aka 40 wumpe sha ko hwe bi mo so de dem bisa kum enkofo ni tibu ye bre anso na mo ba wude wunni de yanso na enkofo members ti asho mu senya ka wonu tu wate awani how na Ghana for de misie ya maye bi kiki se de migina e kan se bola pan ho jitu bola tugui maybe the one who see one some so hurry about who wants to bua enko baby Ethiopia what Ethiopia abusia for again chelebla ewo nsema eja abeto edwa eho na yebakotie eye maame Cecilia Marfo ni su awreho a wodi benedie ni awreho a wodi efa ensema manfo ekafa no enam so na sorry ekofom enam so na sorry abafom amana wasene over 400 aba bedu eye 40 na yesa ne na 40 na obi akoto 1 cedi dia na yesa on pound sorry kwa albo komko na yesa 50 cedis kwa wantimi enya
baby asole so we no eja emu wa enya krom kwa na aka se wo emu ye enti mes asole na wa he this me pe ekire kwa na do fa side no baby na me say church na if say eye no kore mame a me check na me dia mamu abusha omo na eja some dia aye bebreje aye bebrebe na ye ntie eye mame Cecilia Marfo emre sisi ya osofu panyini anase osofu mame Cecilia Marfo ntuni a enche bi osane nyom papa bi eba abontre eja se asole na ye na asole na kofu ma ye nto enwom no no nyes kansan fam pushi eye asore wosi nyame adwuma na hwe na wo de akoso ye ntie eye Cecilia Marfo emre sisi ya osofu mame Oh, what had you said? Me, my daddy, a crocodile for the pump chimney. Me to be fussy can't talk. Me see me daddy. Yamia Juba Papa, me net did inform the Yamia Juba. Now, what the one day I can Yamiaku? Me say, sister, no, sister, no. Me, no, Gaza, a shame. I dear back to sister, no, or Piawa Ghana or Piabu. I dear Mayamu. Mayamu day. Edru bronya no be a blogger sika me see afiwe wa wo be de bi hu sika biara ewurade nyankopo a wote bi mu e de be wake wa wutumi ta me we a blogger na wote bi hu sika wo fa masam na nya se papa se program me ya e na wo ko blogger wo so e na wo so be fa me asam ayamani that time e de akwa tom we are se shabe na go for free Christ of Erade mame kwa mame kasa wo afiwemu adai and some be pre on mo sabi drum na bia nipa wa yawo onipa wa yawo se drum na bia bibi obi so a otumi kai se de nipa kwa wo so a drum na bia na wo mu ofri mu na ofra wo ni mu afai ne aka nyina na eye nije na so drum na bia otumi transe ka se ebura bia me kwa wo so e se ni se me ka maka boni ana Ghana bloggers me si afi mu be this Marfo musika na mo kai na se afri na de ko mon kai sika bia wo be di wo so da wo de masema ba beto so na ye chaw se na wo be ka se we de mfa ho sister brother sister me jira urade ya so Kristo din mo ni me se mo pam akra na mo pam wo mo ma me bi wo sa social media onyame se me ka se bi nchira wo aka ko pra koto abi alu illa suri illa ambiri illa masuri illa kondiri makubi satan mo ombi muri edia na mayo obi fenya mi adwuma yese yeko obi fenya mi adwuma mama chewo de enya se wakopo sabi wakoya de boni o ma fanya mi adwuma na sister what social media na wudi matam me se atam ni no e be dani usu onipa wodi mi musika e wo social media fa mi ho nsam e kan sama kase kombiri se mama mani yase jata mama nsebi wo no ma bibia ma no ma kan sama tonkrofo so usi unsori Oso sorry ni awati mi mu no sorry Japan was sorry Japan is sorry Japan is sorry and I hope me jenya mi echidi ana hope me jenya gopo echidi ana na when we say sister wo pamo akra when we say brother wo pamo akra brother why ye about tan say we are saying Cecilia Marfo obia wo be de mi wo sika wo brother oba bloge ensawa ewoya na wa fanya gopo asamu dosoro ewade made disasi kane me mala wuto mi tai atai mi sorry anopa na mi bia na no mi se ewade ma me kwai na me kansamu mu nkrofo so na awo wura ofra wa fra me se de wuja gopo to metie wo ye braga mi wasika bia wo die bia la no wo be niagu mo pese mi freak ya mi sumo na se mo pese mo ya mi dai e wo wiase
Lauzuru. Lauzuru. La ila uza baita. Jajawiya. Katai matulia. Bravo wasi. Mikabio. Obio betra mi once and body. Na wade bi asese wo ya praga wo ya wai. Onya nkopwa ma wo nisika no. Sa wo de go to program so a onya bia ono kasa body ejo me nyina na level sa nya nkopwa no me sa mai sesika na wo medie no me Jesus Christ. O puni pegu. Ye mi ma no se be bie ma do. Da ben wo se be makasa da. Mo be se mo po mi finya bi subu ada sese. Na sama ameno. Wose mo pese mo pamo no efiri nyamsum mu. Osof ma mo pese mo pamo no efiri nyamsum mu. Shadi. Wose se de Ghana fo mo pam na efiri nyamsum mu. Ai na da ho no. Mo yin kyerem koyi. That's ajo ma me fe fidi kese so na minchia ahwefo ehwe yesabe. Baby biara obi ahwe yen TikTok for Facebook, YouTube. Baby biara mo hwe ye bia onyame enhwamo. Say ye bape moji ofel so. In fact, Ghana say nyame wa dom na timinya credit bear 10 their pressure the pressure we need. Oh, the Ghana pressure no there was social media. Ghana pressure it was social media. But we need be. O say o shan somewhere ekoso a me hwe Cecilia Marfo na me hwe Dina evangelist Dina. Wo mu mienu me hu am sese be agro o mani so papa. Oh, agro be no o mani so. Obi ani abre esu. Obi ani abre kana ne bre se ma o se agro na esu. So na se me na da be so me no nya adwene. Wonu me be mi bom. Eni agro. Wonu mi eti ameka sa. Hwe asanyame nipa. Se dia ye ma me Cecilia Marfo do oye no. Efe bi no minim se bi ye jaw. But social media ya de a obekọ wa esese wunya nkofo bi chew. Omu sheda chew tnase. Okay. No more explaining some niema bi kire wo se social media na e ho no. Se wo wakoma ye ha ye nko. Ye waniema bi wo ho a emfa wakoma ni ekire because wo de wakoma bi ekire wo be wu. Sasa social media. Na de nyina ye start ni animo. Me say what to na comment obi atobom pa ye so po say unkona go reply but later ne hu say game. It is sama mi ya mame minim o start ye nyene. Na me fa wo for say we ye nyame adwuma enyene. Enti adi ampa na say nyame nipa. Na say even obi kra ka bibia memene no na odini se nyankopon a nyame ye som na ye nyina nim se eye de obo soro ne asase atumi nyina ye ne dia e na osom ne no kware mu e wo faithful ma o ha ne se ya beti ni so social media enya o den misio ne na e be ma ye de e be Philipiti ama wa na se de e wo hia nyankopon Bible na e ka o se wo hu ntokwa ko a onu nyankopon no anku bi ma wo hu asam ka onu nyankopon anku bi ma wo anya ma na mo read this Bible sorry o ma na read here so hwe the esiri the atu na brabo na ya because e ba ni pesu a asofo bebre esu o dem one over social media so no obisu okay me that the atu na brabo then na to no wawu oh mu na so legu am for cancer edifan enne me saka biem say sa sorry no say eye nyankopon ne si sa sorry na who is Canada Japan how be collapse sa sorry why Canada Japan say yampa say osi asori no wonyame mu ne sweat wa bre onwa just what to no wasi wo say nyankopon si wa sorry dan Canada Japan ye wan onye nyankopon ono so onye nipa to say e say o say nsem mo kan ye no affecting according to no affecting ni bia ese so ohun say ye ka me say nipa bebre e na miss chance nsem say ye ka say e bia woda asori a dia wo betimi ahando no na nyankopon de be ma dodo na betimi no dodo a wo
me and Yankopon at the Bamman. And after so who said, so what that sorry I know. And maybe Yenim Crawford so for baby, a sorry by a bruka canoe the number 1. Ah, be sorry, no be Antono. And what a life for buy cum chacha buy it. I can't say, yet me papa Jadai, what buy it, or before, or buy it. I can't say, you what Jamie or Jenna may want wine for baby. And I'm more hand. And then woman in Anna, but to do no mukita, and you know mukita. Yeah, man, what a bang. Now so be a say. Oh, that is socially. No, sometimes you cannot carry out. But I said, yeah, me, oh, yeah, mamma, there is no way I may know. And you dear boy, and me, and come, and yeah, dear, and you make cannot carry because I told her. Penny, what's ya? I call that meets no. Sana call us tia or penny to meet no. It is all your penny, Nasa what yes, I see it no. And since I will social media, Papa say, Kennedy, who are sorry. There's a woman Kennedy, I am bigger than God. Kennedy, I am who are sorry. There was also share a Cecilia Marfo. Also a brilliant chum, sorry. And Ukrainian dear dancers, a doma a one Nancy, Mammy Pia, Cassa or Hokrana. I'm up for echo good Nancy, not and net. Obuhunu se esekwa de anoma kra de e man nanse wo se eya ye se duana ba ene ebehu so ofri nyame ampa okay se eya ampa so ofri nyame a me de menjaje no but eya sam na meka ye nyina ne ebeto ye ne eka bi se eya ampa so ofri nyame a asori ne ngu de egwanya na no na ene de nto handle no jai se de eno bi egu ma asori eno bi aye mi sei eno bi aye sei obi aye mi sei ewi ase mu ntokwa kwa Nyankopon no ntimi ngu bi ma and wa Nyankopon de bi ana me ka sase mo we asa ma mi we ya Nyankopon ye so kiti wona brabo da bi na mi awoso me no wunya bi bi ama no ukwa mu bompa ye na bi bi ama de adwa to social media enya de usu na enya de so kana manfo hunu argument ya na so ne ko enya we na be bre ye se be ye wa ye nya wo it's a social media no we ye den wasam beto wa ye beka we bia ni eni but wasam nkwa de enti we apacha say ni dia ba wo bo ne ade on YouTube no ni obi apacha say won base kan bi man ye mi bisa I put it to you so who pacha say who be bo dia na YouTube bloggers one and then that hey me pacha say who YouTube no ni obi so who ni obi dia fine and who ni obi a who ko ye den awo ye kan say joy Ninyina nya wonyum to ya na wodenam. It's just selfishness na wo ye no. Ada na motesa. So wo so wo ye nyame adwuma dia. Mama nyame ye kiti awa brabo too much. Wo start ye nyende. It's bien pa na even sasam kitwa we na because of anity crafo be ka gagra no ba out and a zombie bibi ada nkwa na buttons. Nkwa na nim tons bo. Ade. Enada na Asamoah was it or sapulele. Then Asamoah see Antonio Monfrano. Adena sometimes we yes mana ama so ye sabe ye mu hakakra ye hu se ye nko nyame ho se ye trust nda ye di nda bia because munniema mo ye no en sakra mpo ye hu sakra ye bi mpo na Kenya ye se ye nkompo ye nyane mo abia hu ye se ya mpa se Nyankopon se tintaso go bi enum anase dia no mo kika na sa waya wa na wonim se Nyankopon na se ena bibia na nyame sunsum yase ye sunsum yase ne ni hobi enti se sunsum yase na nyame sa monya koso na ye e bi obeka nse ya mpase sunsum yase na nyame no se ye sa de na nyame ogu wa sori na ye den Kennedy obegu wa sori na ye den e de no betimi aye enti ma Cecilia jai sa nyama na wo ye na ogu hu ani mase jai wo start ye enye ne enti nyum na wo de ba out no fa so kra na nyama e koso no fa to ne jai so dia wo kita Bible na wo sambodia na nya wo kita Bible kra na obodia na ye enti mamufu asabe ye so ye nya den ana ye kra de be fra na ne ade nyina o because wo kita Bible bibia na be bodia wo be bodia na se Nyankopon no wo jebu sum di se Nyankopon ana who go there for what? Now where the woman wo? Asamoah who go there buttons. They say what man say why confused. Why who brunia? Who sambo? Who friend me? Who sambo tons account? It's near we mentiazio. Na o dan Asamoah so do we no so good. Dan Asamoah do be him say Ghana ha or a slave queen, a band of gospel musicians for now. Or a slave queen.
Abrewas Lepin, Yenina Yahuse, Sabe, and Yaman Shada Achiaman. And chairman, so the first and all say, I don't know, but say the feeling. Me say, me, minim Sada Asamoah Lepin, Abrewas Lepin. The braba war boss is saying, Yen name say Achia. One also the layer wafano, and one so much would be any lemu. Okay. Me, my men and your buyer, Cecilia Marfo. Metie kwane saya mesre. Oh, okay. Ade wenke sese Cecilia Marfo di echi. Ase se wo bogu mani hu se oye jejefo. Ye won krofo bo ha wo ye da obaje because wo sha studio ha no for bia che. Insa wo se bompa ye. Afem krana mi tie krana saya. Ya echi ba gutie no. So. It is asa wo be di echi da. Wo manya me kra ye ketua. Anyama bi wo ho mu mi nja bibia manyame. Se wo ginya media I believe in ukuku amumpaye bo ukuku amumpaye bibi betimi esi enye se wo de baba bonten ena obi bewu ena obi be say eh wo na mo soro ni asase wo na nkrofo nkoma kita wo nsa da bi ekita twedi ampon de obo soro ni asase ono no so obi akoma da na nsam de opa na timfa enti wo a wo ka se obi bewu no ebi twa ma me fa asem wo ntwam ni e wo mala mo ho man bi wo ho me kosa me sister bi and then we are not Mrs. Stanley wo wo de wo metu wo de me ma just o time no me man so kra metu ye be ko bi oni girl oni madam for me ko sa anti one day na be yare obi o yare na ni e fi senka wa yare anko be jai sa de no ne be ko so wo me ma by next month since say aka next month ne pepe metu me si ajo next month no on so o kan sa no ni 1 week na madam for the friend say papa na wu ono ofu obetu o man time mponso sa 1 month na aka no obe make sure say even ba kumpo meto so mpo metu na free ho ene wono momo 1 month na so no ye titim da no ano inti me se me de ma no baka so no bi enkwanya ya die o ade ba chimpo unnim kwan even wo beda mpa unnim kwan ya wo fa so a wo beda ne abati ani se wo da wa unnim na nyankopɔ na de wa ade achew wo bati ana no the same thing into who are you to say obi bewu and obi be say I hold your madam Mr. Tete a break twaso kra na ne moya no asa mu sinya me acheche mi hu ni say asa mu sinya me acheche asa frem empani fo mi no asa be mutru mu afujo na moye sa nya ma we adan nya be pata mo Cecilia Marfo me pacho madam twaso ana dan na Asamoah mama slay queen Jaisa nyama na wo ya na abrewa wo shefom Jaisa wonya wo ye nyina yenka o ye jawa jai no so because munya no twebre na endu onu nyankopɔ no onu kasa ba ye ni die wo okay so free nyame o won free nyame o usi musan okay ye jawa no munya ni omo ba ye enti ye sra dai na mame jai dia wo ye no na wo ye mame a wanyi mama munyama nyina anya afutu nsam a yen ya ba ne be fa bibi afirim ama ya kasa o e bia se that time wo tie dan na Asamoah nyuma wo tim wo ko di bone kwa na wo tie nyum na asawo bi na ba ma bi na wo kwa na ya osesesa na dia ba di o kire ne ko yi no ti dia ba di ma mi kire oh okay sefem Abusia forget chere ebra ewo nsema ajen komodi a edi ewo adepa TV esoi abusia be chere wa gele na jan nsem no mu ayedene ye pa tap percent for anabo tap percent je na wo mo ne Republic of Canada o send this can be feed one tap percent we don say for phone ko Play Store download obusia so use promo code na no bo adepa TV promo code no e dia shim obushi ma pe o Europe 5 euros America Canada $10 o send this can be free free of chatting ba mobile money bank account 10 times so na ba betom na won sa kana feel djumadi na wo so didi no enne me no ka say obia nam so bia wo send this ka from no ne ba de e tap send no me nam so mo de send this ka e de be fi abaga ye show de sima akra bi na duaba a wabo no e be ya djuma social media say imperfo bebre ka manfo bebre ka social media duabo enya djuma social media duabo enya hwi wo no say agio social media duabo e be ye djuma se wudi fa okay se se de wa boyi mimi swe minim se me nya nhwe nya de be ye djuma okay ena se me ye no susu e be ye djuma ese se boya de oni mi din kra mpo ne ye kwan ye fa so e be nya me mi njina ha se na me mfa nkyere na emo mimi se me nka no ente me nka no ade nti na se be nyenyo
like where ka say be nyame and baby susu I come baby no ensa ma ni nye adwuma say nyankopon no wonti social media no say wo check out say one na abodua na one na mbodua ena esuo kwampo na wo frɛ ye mpo a esuo no mudi asɛm aso eye fia eda ho ena say na nka esuo no omokunkunkunkum ye nyina say ye fia eda ho a ekoso social media obi edi sensation captions ye trotro ni ade so nso koye ni interview ebi say man ya flag bearer so obi na no osu is who su say Kennedy wekum ti Kennedy susu ba be ka say esu na usu ye na ma tu mi adwendwen enti mi so anadwene mu nyina manda enti mi bo odua say we so ama adwendwen abeto mi so na we so ama mebusu afo afre me say edin ade pa na me de ayewa na say duabo ne ebo ye huku enti ade no de make sure say wo fum obi a ni ba kwa ne wo fum na obe fum no kwan ba so say social media good dey nko be bia ba ye wo dua bi so ayebo a enya ni pepepepepepepe se bi adwomi ni wonya mesi adwo ma pinpoint ba mami was mami bi so bloggers for baby is there one ya so we adwuma nyami we adwuma afuna nyami be kunkum ye debi wo nyesa but wo pinpoint say adwo wo sa blogger ye fro adwo mi do nyami say udi mi hu sika bi be ye ode wo ntu be hwehwe ohun ahwese aso de wo ka no eyampa enyampa etisa setisa pokura bona you don't even have to go to her ube shasi ya bompa ye wo nkuku emu asere bone fa chance ba wo hwe na wudi bem na ye we adwuma na wo ya anye nka bo be sisi yi ofo bebere wu okrom ha oso be mo companies be mutimi call hospital don mako doctors for nso mu wa na je wa call hospital doctor answer no one hwe na owu ye nti onu susu ne busu aboka se ube wa na nso ewu police for letimi zuanti ya ka se police for ube na nso ewu dey I believe say na kopon ye na adisa Naana Donko kasai onu so be kan bi kakra Naana Donko no wono de emma wontina ni one corner na fame na onya no on share no mfa na mu tututu trending news ni Ghana for be fun say rapture mini me say Ghana for be fun say rapture why na do say asemi e be ka bia obeyi ni ti one for ma Linda abrabo nyensu ade Adama Linda say ade I don't know so bloggers what one one da disa is it I want to school oh okay one year one man didn't need to know this assembly or between no obi suman so go Cecilia Marfo obi suman hu ni pe bi se won ko ho no wa ko ko no obo 3000 eye na djuma mu nhihye eye na djuma mu nhihye obi twa wo ntwa so a sa wo na bi obi be hu na woni discipline ka na kwade afo no ebu oni ho wo ya ma me ba me ka so je drobi na bia wo nko bi na fa yeso wo di yeso wo amfa ni emfa ho kwasanka enke na ka wuto free me hono mo di sika to ya anka obebu ade ba Ghana ko mu mbu ade mbu da mu mbu ade a serie da mu bu ade muna ani ahotetsew ni nkyira mu wo ho ani no mu bu so akọ baby na sese nipa no so won twia we ya won hwe afi na wo kwa akọ yi aba ti ko mesu ya nka wo yi mba wono die on chance any trending news ne be chance so treat no Ghana for they are only sympathizing with Naana Donko because of adie ba akubi na emre pepe mu no sa adie ba akone opupu nipa eba trending na me kind sa adie ba o say na say o bibi na say bibi course na say no man ya so be chere na adwene na the question is are they into why now die into na afin wo kasa wo de ma meni mpo wo problem are there na afin na wo ka itu be say wo chese wo nyame na etwa ne ka ana nyame na ofia na etwa ne ka ana wo fi nyame ade bi wo ho anka wo asem a enka wo asem okay ade bi wo ho no ma say wo dim say mrebe twa wo anka wo asem enka wo asem Cecilia Marfo no ko na esofo wo kromo wo ko hu na ade wa charge wo asem wo ko no obetimi aka chem say Cecilia Marfo pe na yesofo David wo ko kromo wo kwa ko hu na ade wo twa because Cecilia Marfo wa da ni dua esi ekwan aba be da hu ntokura be da hu nto onu su bebo ewu won yire no man train no right abusia
Eja ready come we twe no e de esi. Na e hwese de comment ebeba and the top percent for na eboa top percent se ye na Europe, America, Canada. Yes, and this can be feed and one top cent. Odi answer for phone corporate store that rubu se we so promo code na. But at the party promo code na e dey shame. Obo shame ma pe o 5 euros America, Canada at $10. O send this can be free a free of chatting by mobile money. Bank account 10 times so na ababetom. Omo na boy aso ya se na aja e dey enkomo twi e dey abremo. So the Naana Donko de no baka 1 minute bi na dey jumare nyina ba we ya. Okay, me nim ni ntia ase se no so Matthias says on so abeka social media phone. Oh, hold on, I feel on one kasa who say no wapo bi o Ghana ha oye news man. Yeah. O man updates the ekoso bia nti ono so say wa be join as media group no mekanisa. But media holiday say ase obi ni obi yenya asama ye boni jatutu no na won so friends a wo hwe kerosene say and then etrebo ha me hu sa nkofo na ya na me yaka because ye nyina ye nim nia okom woni na nya bibi kura na eye pass etwe okay until for now at least I was expecting so be can bibi ebe ma na koma mpo ayeden aba from kakra na won so friends a wo be so dia gum na o ye say I said wo chere ne say the obi be dia the odia ene no na we twa fa bi no ntwakwem because onso unya perfect menam we me sa obi ani ho o ye perfect e wa brabo e no no so na djuma e bi ono so ye ere den edidi no no e no wan so ma o se bra ho e bia so o ba ye no wa bo o se bia say no ubetimi afine untimi so a ko ba bi nti we no o sand beto social media na ye nti a ho ne de ye ma me onka ne ye na ontwe ne ho enfiri right abusia ahana djumadi ni nyina e di AC producer oboaye e policy program e kama chi ona to bia kama e de ma me ametra guam adjumadi ebreme frame akosi adjuma dona frame agio menni agye ho yie pa awurade adom na yesu ama ebesa ahia bi na jae de ho hwehwe no asai e de abremo ahana de djumadi ni nyina e de si yakra mo nyina Oh, what had you said? Me, my daddy, for the pop chubby. Me to be fussy can't talk. Me see me daddy. Yamia Juba Papa, me let it inform the Yamia Juba. Now, what the one day I can Yamia go? Me say, sister, no. Me, no, Gaza, a shame. I dear, but to say, sister, no, or Piawa Ghana or Biabu. I dear, my own day. Edru bronya no be a blogger sika me si afi we wa wo be de mi hu sika biara ewurade nyankopo a wote bi mu e de be wake wa wutumi ta me we a blogger na wote bi hu sika wo fa masam na nya se papa se program me ya e na wo ko blogger wo so e na wo so be fa me asam ayamani that time e de akwa top we are shabby na go for free Christ of Erade mami kwa ba me kasa wo afiwemu adai en samu be pri onu mo sabi drum na bia nipa wo yawo onipa wo yawo se drum na bia bibi obi so a otumi kai se de nipa kwa wo so a drum na bia na wo mu ofri mu na ofri awo ni mu afai ni aka nyina na eye nije na so drum na bia otumi transe ka se ebura bia me kwa wo so e se ni se me ka maka boni ana Ghana bloggers me si afi mu be dis sema fu sika na mo kai na se afri na de ko mon kai sika bia wo be di wo so da wo de masema ba beto so na ye chau se na wo be ka se we de fa ho sister brother sister me jira urade yesu Kristo di mo when me se mo pamu akra na mo pamu wo mo ma me bi wo sa social media onyame se me ka se bi nchira wo akabu prakoto abi alu illa suri illa ambiri illa masuri illa kondiri makubi satan mo ombi
Muri. Edi na mayo. Obi fe nyame adwuma. Yes. Yakob. Obi fe nyame adwuma mama cheo. Mama cheo de enya se wakobo sabi, wakoya de boni o. Ma fe nyame adwuma na sister what social media na wudi matam. Me se atem ne no, ebe dani usu. Onipa wodi mi musika e wo social media fa mi hunsam e kan sama kase kombiri se mama mani yase jata mama nsebi wonu ma bibia ma no ma kan sama to nkrofo so unsori ni awati mi mu no sole jata no wo sore jata no e sore jata no sore ana o pese mi jenya mi achidi ana Open me Jenya Gopo Chidiana. Now, when we say sister, what Pawakra? When we say brother, what Pawakra? Brother, why you about and we are saying Cecilia Marfo? Obia will bet me was sick our brother. Oba brother in Samoa and we are. Now, one friend, Gopo Asamoah Tosoro. And what the money this as can me. Mala wuto mi tai atai mi sorry anopa na mi bia na no mi se wade ma me kwai na me kansa mu nkrofo so na amo wuro fra wa fra me se de wunya kopo tumiti wo ya braga mi wasika bia wo die bia la no wo be niagu mo be se mi friki ya mi sumo na se mo be se mo ya mi dai e wo ya se Zulu. La ila uza baita. Mikabio Obi obetra me once and body. Now what they be say wo ya braga wo ya wai. Onya kopa ma wudi sikano. Say what they go to program so onya bia ono kasa body e to be nyina na level. Say nya kopa no me samai say sikana wo be die no me Jesus Christ. O puni pegu. Ye mi ma no se be bie ma no. Da ben wo se be makasa da. Mo be se mo po mi finya bi subu ada se. Na sama me no.